Sada idemo da uradimo vizualizaciju podataka, u suštini ono što je meni i najzanimljivije, ali treba doći do toga. Znači bitno je da kliknemo jednostavno na prazno polje i izaberemo neki ovdje grafikon. Ja ću da kliknem na ovaj, mogu malo da ga razvučem i sad ćemo znači ovdje da kliknemo i da dodamo podatke. Znači u X osu dodat ćemo godinu, u Y osu dodat ćemo BDP i u legendu dodat ćemo državu. Ok, to je to, manje više. Ima jako puno zemalja, zato izgleda ovako malo previše. Šta možemo? Da, ovo je sum, znači zbir. Mi možemo jednostavno da izaberemo, average, odnosno prosjek. Znači, to sad ajde ne znači puno, ali ne moramo zbir, nego jednostavno izabrao sam prosjek. No, sad pošto je jednostavno puno stavki ovdje, treba nešto još da dodamo, nešto bilo bi preglednije. A ja ću da kliknem na prazno polje, znači napomena kliknite na prazno polje i dodat ćemo slicer. Ok, i tu ćemo da dodamo državu. Znači, možemo jednostavno da je dodamo ovdje ili čak prevučemo ovdje ili uključimo, jednostavno da prevučemo ovdje i to je to. I sad gledajte, imam znači Albanija, Andora, Antigua, Barbuda. Ako držim Ctrl, znači mogu da označim, ne znam, evo 3 države. Australija je, to me zbunilo, najviše prostora zauzima. Znači, uzet ćemo nešto onako što je moglo biti približno Austrija. Ok. I recimo, ajde je možda Bosna i Hercegovina. A i ona je mala sa BDP-om, je možda Bugarska. Ok, ajde možda bude tako. Šta bismo mogli još da dodamo? No, ajde prije toga da pokažem još nešto vezano za slicer. Idemo ovdje, slicer settings, imamo znači u vertikalnu listu, imamo drop down, to je u suštini znači jednostavno padajuća lista, u suštini isto koji do sad, međutim to nećemo, samo da kažem ovdje za selekciju, odnosno biranje, da vratim samo na trenutak ovdje, možemo da uključimo da se može samo jedna zemlja izabrati, a ne više. No, ja ću da uključim ovaj tile ili ti pločice, to je po meni najzanimljivije i najbolje. Mislim sve zavisi od primjera, ali meni lično je to. Sad ću ovdje isključim da sklonim. Ok, gledajte sad. Ok, sad ajde da dodamo još neke stvari. Ću ovo malo da smanjim. Idemo da dodamo, da, još nešto da kažem, znači nisam htio da razvučem. Znači možemo jednostavno da promijenimo ovdje grafikone kako želimo, koji god želimo. Ja ću sam da vratim na ovaj. Znači idem sad, znači kliknem na prazno polje i da dodam još jedan grafikon, isti, samo ću malo da ga smanjim. Ok, ako neka bude nekog razmaka malo. Dobro, znači ovdje ćemo isto sada da dodamo godinu. Opala. Godina u X osu, onda ćemo ovdje recimo da dodamo površinu i onda ćemo ovdje opet u legendu državu. I gledajte šta se dešava, znači ja sam izabrao ove 3 države i jednostavno sve prikazuje, samo naravno neka od njih je najmanja. Ništa, ajde izabrat ćemo ovako, ne znam, nija Danska, dobro, ima, možda Bjelorusija, jeste. Šta bismo mogli nešto približno. Prošli put sam dodao Australiju pa me zbunilo koja je razlika. Možda Čile da vidimo. Ne Čile. Mora da bude nešto. Ajmo neka bude Austrija. Ok, ima neke razlike. I recimo šta još možemo. Dodat ćemo još jedan grafikon. Znači može da bude recimo ovaj grafikon. Malo sam se zeznuo. Ajmo nazad. Znači, da vidite da se znači, kliknemo ovdje na prazno polje i ovaj grafikon da dodam i znači standardno
u ovom primjeru dodajemo godinu u y osu, dodajemo populaciju u x osu i u legendu dodajemo državu. Da vidimo sad. Ok. Ono što je malo, recimo, meni nije pregledno, evo recimo populacija za Austriju, sve su brojevi, ajde da to malo prepravimo. Znači, sad ću da idem ovdje na tabelu i populacija, ok, kliknem na to i stavim, ovdje jednostavno izaberem zarez. Ajde sad da se vratim. Znači, evo kao što vidite, znači sad već ima tačka između tih, između stotina, jel, ajde da kažem, i naravno bude iza zareza. Ono što je jako bitno da znate, ukoliko koristite i ukoliko nam je podešeno, znači na našem interfejsu, znači ono kako smo mi navikli, tačka ide, znači posle hiljade, miliona i tako dalje, a zarez je decimala, dok je u engleskom interfejsu obrnuto, znači zarez ide nakon, bilo bi 9,159,993 što predstavlja 9 miliona i onda bi tačka bila, jel, za zarez. Ukoliko je podešeno ono na engleski američki sistem, što smo prošli, jel, u prvim lekcijama. Još jedna stvar koju sam zaboravio, a to je BDP. Znači, kao što vidite, kod mene stoji u dinarima ovdje, međutim možemo to da promijenimo, jednostavno odemo na BDP i ovdje, evo, valuta. Znači, možemo da izaberemo dolar ili, evo, ja ću jednostavno da izaberem euro. Imamo, znači, prikaz gdje je oznaka evra ispred ili iza. Ja ću ono kako smo manje više svi navikli, gdje je na kraju. Ok, ajde, što nije ovdje promijenilo, nema veze. Nego, evo, BDP, evo, pokazuje koliko je budžet u evrima. Dobro, to bi bilo to u ovoj lekciji i vidimo se u sljedećoj.